Časni oci, braće i sestre, dame i gospodo, obraćam vam se u ime Srpskog pokreta Njegoš i ja ću vam govoriti o pokretu i njegovim zadacima, a sljedeća dva govornika će govoriti na zadatu temu. Srpski pokret Njegoš je nestranačka organizacija koja se bori za pravo Srba i govornika srpskog jezika. U našem statutu je zapisano, to uvijek ističemo, da se pokret ne može transformisati u stranu. Da je isključivo nestranačka organizacija. Inicijalni razlog za formiranje pokreta je popis 2021. godine, na kome ne bismo smjeli dozvoliti da se broj Srba i govornika srpskog jezika smanji, već ako je to moguće, i da se uveća. Zbog toga svako od nas treba da učini sve, prvo u svojoj porodici, a potom i u sredini gdje živi i radi, da objasni značaj toga izjašnjavanja. Niko, naime, Srbima iz Crne Gore ne može oduzeti njihovo crnogorstvo, dok je obrnuto, iako neprirodno, vrlo moguće. Svako, ne daj Bože, smanjenje broja Srba i govornika srpskog jezika u Crnoj Gori direktno bi uticalo na ugrožavanje položaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kao i na status srpskog jezika. Odavno Mitropolija Crnogorskog Primorska i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nisu bile na udaru kakvom su izložene danas. Ništa ovoj vlasti ne znači što je Srpska pravoslavna crkva, čak i po njihovim istraživanjima, organizacija sa najvećim povjerenjem u Crnoj Gori. Uostalom i takozvano Kosovo su priznali, iako su znali da 85% stanovnika Crne Gore je protiv toga. Ovo je, kao što znate, izjavio bez imalo ustručavanja i stida premijer Crne Gore.